and I saw people partying, I thought to myself, what the... Ivana Mišerić. Pariškega sporazuma. Je pa ameriška stran nekoliko popustila pri vprašanju Network behind Simon Abedi, the bomber who killed 22 people on Monday night, said they had made 2 further arrests overnight as they closed in on other possible cell members. May said this meant that the kar pomeni, da ima prav toliko točk kot Olimpija. Vreme. Ponoči in
nedelja. Ja, nam veliko dežja obetajo. Obeta? To je zaradi tega, da ne boste rabili solate zalivati. Ja, se jo zalivajo. Oni zalivajo, kaj ne da. Franci, smo veseli, da se pogovarjava. Ste v družbi zdaj le? Prosim? Ste v družbi ali ste sami doma? Pa sem ti kar obljubil vse, da bom zapustil muziko, posvetil tebi se samo.
Ja, še en fali in to je... Zavor Radolfi, zakaj? Zato, ker je danes sobota, kar pomeni, da je čas za...
Direktor RTV Slovenija. Koncert za orgle Larise Vrhunc. Baš nimalo svjetne, a ulice sve zaple su pretjesne. Na Radiju 1. Ne v delu, ki ga še moramo narediti, je gdje ležah u čagli, izrast će Rogozi Trska. Biće ondje čista cesta, a zvaće se Sveti put. Nitko nečist njime neće proći. Bezumnici njime neće lutati. Lepa je ulica to. Hát remélem megtalálja az igazi. Jaj, mi történt Bálaki? Hát Kálmán meg ne tudja már. Na Csumi, sziasztok! ja, tudi to vprašamo. Ampak preden pa ležemo spat, pa to vsekakor.